Manipur Legislative Assembly na ingkumja lisingani kunithoigi August ki date 5 ta sanamai bu mikok thiba gi thabakta akoi gi tokhaiba lining makhan ama oina akoi gi wahang naba warep lauduna register general amasung census commissioner na India da akoi gi takshin khiba laire aduga ngasi nini chanban numita Raja Sabha MP Ningthau Sana Jawbana special mention on the lining asibu separate court kalam ama haptuna recognize tawnaba house ki pungning chingchen gre hari ojamasi akoi manipur gi oiba asoba phidam ningai oiba saktak pa yaba amani haina ju mayam ju thambiru jamasi gi matana kari mo thambiningi amari house ta sumaina pungning chingchen gre habi gi Ningthau le sema sana jawbana puthokibje asi gi matana aroi boina kari mo thamninga hojik issue se akoi gi leriba issue se sanamai lining gi leriba issue se akoi loimak sanamai lining se akoi da loimak lanai ko matawi but religion haiba pot ase religion haiba pot asi sanam religion haiba pot asi dadi yamna hoji hindu ism bauda religion na manate hena interpret tawre bu supreme court na ko religion na moina Supreme Court na count tawgidre way of life ne na Supreme Court na direction pigre ko religion haiba si lakpa kandadi magi religion du magi haudo iba prophet haitare ko Christian ji Jesus na magi leriba court mayam singdu inbani adigi Islam si prophet Muhammad na sembani ko sumai tawdana ekoi gi se punamak si sanamai si ekoi gi si separate religion na moina leiba kansida yam lurukpa issue matholeba sanamahi asi malem sembani na koina lawre ko adu malem da leriba jibasi mana mitei khatang sembra haiba issue matholakadori ne ko sai area jideda haidi madi taibang semba mapuni sanamahi sanamahi haiba sidi ko punamak sando akansida mana semi sidi kanagi asasata lengli pali ba punamak semi nebuko masida zat ama kaktang pru ama kaktang gi wana tebuko internationally port ama masigi lai gi wari silak pa kande diko ada quote aiduna tongan bamni hindu gi ledi ba port su bhagawan haiba posina loin mak semi hai targa di mana hindu kaktang sembra haiba issue ma thole buko atai di sem da braina lai si bobuko lai gi wari do ina laga diko alna creator god haiba sidi akoina ama kaktang oina hojikse aina madu sanamai kaubi ai nangna Allah kaubi ai mana ishwar kaubi ai mana bhagawan kaubi ai adu ai lon du gi matung ina ina matam kongna rubi wane buko sanamai kaubi ai ama kaubi adu puna maktu gi creator na puna maktu loina amatam waina semi banina leriba mayam puna maksa masidai da akoina sanamahi haiba pot asi akoina yeng patarga di ai gi meng da di international oina yeng pakanda di prithvi da leriba lengli pali punamaksi mana semi haina akoina min tawjari bani na ko ada aikoi ge ba separate religion nama sanamai gi religion nama haibusi kari no haibusi identify tawbuda adugi issue se khara sayna ba leram gadra haina idi ai chingna ba leyab ko azimukta lediba mayam singa si kari no haiba posit magi definite code ama change bu ko Buddhist ki leriba Buddhasi Buddhism si mai Buddha na semjara banina Buddha gi bo sanamai si kana sema mun haiba issue ma tholok trane sanamai si kana na semi no haiba founder ma lei te dana ko sanamai gi leiba mythology natraga thought mayam punamaksi leiba policy sina pothokpani haiba pol leita banina leiba pot mayam punamaksi akoina punamaksi supreme creator ni lobunina masi akoina lai manina akoi su lali nang su lali ma su lali ko adi tomana saubana tomdik herina lat pasu loina mak yaiba marani maji creator manina ko loimuk semi hairi banina akoi sangsar si mana semi hairi mina malem le sem bain hairi mina ko aduna saigi area se itang akoi kupthana akoi jengba ma changi nainaba ma changi pot myam punamak se ada akoi gi philosophy ama ko sanamai philosophy ama sanamai cult ki philosophy ama ko sumaina lei hayo posi recognize toba mathau tai haibana singbadi ai madugi sanamai gi creation ni ko creation of the magi lesem nungchen gi wari si masi ki leiba tongan ba magi cosmic oiba masi cosmology gi leiba pot myam na ko
लेग्रे कॉस्मोगोनी कॉस्मोलॉजी अदु अदा मयाम लेग्रे को सिगी लेरिबा मयाम सिंग असे याम अवांगबा लेवल अमनी मसिगी पोसे हता तराइना कोइना हता आइने हता लोइ महायरगा सुंगदब सनते अखंग हई मयाम लेरंगनी अदना एरिया खुद थाबा एरिया से याम लुबा पोट अमनी अदना सनामही की लेरिबा पोट सिंग असे अखोइ मसिगी फिलोसॉफिकल लेरिबा कोट अमा निंगथिना एस्टैब्लिश तवम संगे लेरिबा पोट मयाम सिंग असे अदु कांदुदैदा अखोइना पोट सिंग असे अखोइना सनामही की लेरिबा माइ कोट अमा लेइ हारिबा कोट अदुनी हाइदना अखोइ तोंगानबा माइ क्रिएशन की माइ अखोइगी कोट अमा लेगनेबको अदुगी कोट मसक खंगु हाइदना अदुमाइना अखोइ खंगदबनी हाइबा पोसिमदि आई मदु एक्सेप्ट तवेना मरम चाव पोट अमनेना लवेबको हानबदा अदु लेरिबा कोटो मदु फजना माइ सनामैगी माइ कॉस्मिक केनोदो लेसेमबे केनोदो मदु फजना अखोइ नैनरकान मदु आइडेंटिफाई तौर मदु पुथोपम दि संगेबको अदु अइना सु रिसर्च तौब नतबनिना हाइबदु कयाम डेवलप तौरे कयाम कमाइ तौरे हाइबना सिंगबो पोतुदे इंगोंदा मदुगी सबसाबा कनोसु लेतबनिना हाइबसिदा आइदि मोर रिसर्च अमा दरकार लेबाइना खलेबको सबसाबा माइ फिलोसॉफिकल आइडियल अम पुथोनबगी दमुक्ता अदु कांदर मदुगी कनोदु खोइना रिकग्निशन तौनबगी पोतुमा खोइ थंबा चुमेना आई खले मरमदि क्रिएशन इदनको मागी हौरक्पगी लोइमक लेनरिदनको अदु मयामसिंग अदु मागी अखोइगी कन्सेप्टा अखोइगी लेजरिबा फुरुपसी कन्सेप्टा ताइबंगसे सुमाइना सेमकपनी ताइबंगी सुमाइना ओइरकपनी हाइबना सिंगबगी मागी सबसाबा माई कॉस्मिक रियलिटी अमा क्रिएशन की थियोरी अमा मदु फजना अखोइ चुमना पुयादा कइदा अमदा लेबसि नतबा पाना कोडिफाई तौरगा मदु आइडेंटिफाई तौरगा पुथोफम संगेबको अदुगी आइडेंटिफाई तौरगा पोचिंग अदो मधु मजु पृथ्वी की इंडिया खत नते पृथ्वी पुनः मन मसक खंगदबनी है ना मधु होई हाइबम थुयेना सुमाइ थमजगे चुम्यो जान थम्बिरो वफम से